lamin pejangjang ukur tadage, tetaplah ngenehen silang nae. Kini seran Tuhan mabada mepe, elah min si ingat kata waripe. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita toto. Bapa kami sir kuasa i surga, ibas kesempatan nenda kami nggo sikap negahkan katandu. Bukakan pusuh perhatian kami Bapa, gelah ngasup kami ngerti kensa, dengan dalan kensa. Ibas Kristus Yesus kami tertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, kata dibata jadi pala renungan man banta, tersurat ibas kitab Roma bindu 12 ayat 8. Bagenda kata dibata. Adi man banta ibreken dibata kengasupen petetap ukur kalak, silakokanlah kalak si ngasup mereman kalak si deban, arus ibre kena alu ukur menahang. Kalak sidit kengasupenna jadi pemimpin, arus ia tutus erdahin. Kalak si ngasup encidahkan perkuah atiman kalak si deban, arus ibahanna alu ukur meriah sehejenda. Perpulungan Tuhan jojoah manbanta krina ijapa pekam ringan, tetap lid ibas kemaluman ati sirah nabas Tuhan nari. Kata dibata jadi palas renungan taibas warisi sendah, surat si ikirimkan Paulus man perpulungan silid i kuta Roma. Salah sada si jadi inti persingat Paulus basurat enda gelah namin perpulungan ula seri ras donienda. Amin pe kita tading ibas doni, tetapi kita harus berbeda, tampil beda ras donienda. Man banta tapi man manusia skala-skala, ngoi berikan dibata kengasupan, ngoi berikan dibata talenta. Maka selaku kalak sirkeni teken harus dipakaikan talenta enda alu maksimal. Kai kengasupan si berikan Tuhan man banta si pakaikan. Ibas ayat 8 nalit 4 hal si katakan Paulus. Si pertama, kengasupan mempetetap ukur kala. Adelit kengasupan ta petetap ukur kala, silakokan guna mempenahangi ukur kala si deban. Si kedua kan ngasup mere man kala si deban. Lid bas kita lid watenta, maka haruskah alu meriah ukur kita ngid mereman kalak sedeban itu untuk kita gelah lid ibas pusuh ta pusuh si melumbar adi lid ula pelit adi lalit ula pelit lid endat perlu ilakokan alu maksimal. Si petelukan adi lid kengasupan ta jadi pemimpin, arus idahikan alu tutus. Sebab banci jadi ibas paksa kita diberikan Tuhan kepercayaan guna memimpin sada hal, ibas waktu sedeban lanai kalit waktu sebagai rupana. Maka ija kita dipakai Tuhan dahikan dahin sebagai pemimpin, sidahikan alu maksimal tulus ras tutus erkemalangan mandibata. Si pempatkan cidahkan perkuah ate man kala si deban. Ras kri na silakokan alu ukur si bersih alu mahuli. Maka persingat kata dibata man banta ibas warienda ningetkan maka kri na jelma lid kengasupenta lid kemampunta. Maka pakaikan kemampunta kri na
erpalasken keleng ate sirehna ibas Tuhan nari. Jo juah banta krina di bata si masu-masu. Shalom. Mari ras kita bertoto. Bapa sini surga, pengasup kami guna ngelakokan katandu enda. Bahan maka setiap kengasupan talenta sirit bas kami, ngasup ka kami make kenca, alu mehuli, sentudu ras praten Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ertoto man bandu. Amin.